Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje sizofunda futhi ama-proper fractions, ngama-improper fractions nama-mixed numbers. Sizokwenza ukuthi sizowabeka ngohlelo noma ngokulingana kwawo ukusuka kwencane ukuya kwenkulu ama-improper fractions nama-mixed numbers wethu. Phambi kwethu sinohlu lwama-improper fractions nama-mixed numbers. Engifuna sikwenze-ke angazi sizoqala ngakuphi, kepha ngizofuna mhlawumbe siqale ngama-mixed numbers. Wonke amanombolo lapha ngaphambili sizowashintsha siwenze ama-mixed numbers wethu. Bese maqeda sithathe encane siwaqhathanise kusuka kwencane ukuya kwenkulu. Sobhala-ke ama-mixed numbers wethu. Sokuguqula-ke ama-improper fractions wenza ama-mixed numbers. So 2 3 ungena kayingakhi ku-7 ungena kawu-2 sisale ngo-1 3 1 over 3 wethu u-4 1 over 2 ubese yenziwe njenge-mixed number yethu, sizombhala anjalo yena. Sizothi u-2 over 4 or 3 over 4 u-4 u-3 ungena kangakhi ku-4 ungena ka-1 i-remainder sisala ngo-1 over 3 u-1 2 over 5 nayo bese bhaliwe, sizombhala njengoba enjalo. Sithi u-15 over 17 or 17 over 15 u-15 ungena kangakhi ku-17 ungena ka-1 sisele nge-remainder ka-2 15. Sizobhala-ke manje ngoba kuthiwa si-order noma sibeke ngendlela yokusuka kwencane ukuya kwenkulu. Sizobhala u-4 over u-4 1 over 2 wethu yinombolo enkulu no-2 over 1 3 wethu. Izime kanjalo kwamanje phambi kwethu siyabona ukuthi lozo ezinye ama-whole number noma iy'number zabo ey'phelele abo-1 labaya ziyafana. Okuzomele sikwenze ukuthi siqhathanise ama-fractions lawayana ka-1 over 3 ka-2 over 5 nawa ka-2 over 15. Esizokwenza-kena sizothola lento abayibiza i-least common multiple. Ama-whole number lawa washintsha ohlala u-1 masithi u-3 simphinda kawu-5 sithola bani? U-15. Sizophinda-ke i-numerator yethu ngobani? Ngo-5 nakhona sithole u-5. Sizothi u-1 u-5 simphinde kawu-3 sithola u-15. Sizophinda u-2 kawu-3 sithole u-6. Siphinde futhi siya ngale sithi u-1 u-15 ke asiphindanga ngalutho. U-15 laphaya uhlezi afana ngoba uyi-least common multiple noma uyinombolo uthi uma uziphindaphinda zalingana zenza u-15 zonke. Sizombhala yena njengoba anjalo. Kusho ukuthi inombolo zethu zime kanje. Inombolo esizoqala ngayo u-1 2 over 15 siphinde silandelise ngo-1 1 over 3 silandelise futhi ngo-1 over 6 over 15 zime kanjalo. Isizathu esingenza mhlambe ngizibhale kanjena yingoba uma siziqhathanisa sithola ukuthi ukusuka kwencane kuya kwenkulu zime kanje. Sizobhala-ke ngehlobo ebezime ngalo ngoba kuthiwe leza inombolo ey'phezulu kube yizo esiziqhathanisa kusuka kwephansi ukuya kwenkulu. Inamba yethu encane kusho ukuthi u-17 over 15 lo besinayo phezulu kwalandela u-4 over 3 kwalandela u-1 2 over 5 saphinde salandelisa futhi ngo-7 lo ebesi 7 over 3 ebesinayo kwagcina u-4 1 over 2. Manje sizoguqula siqhathanise inombolo zethu lezi sizenze ama-improper fraction. Yokuqala seyishintshile vele seyi-improper fraction. Soshintsha u-4 over u-4 1 over 2 sizothi 4 times 2 kuthola u-8 plus 1 uthola u-9.
Ilento esiyenzile ukuze sithole i-mix number yethu sayishintsha yaba improper fraction. Enye elandelayo improper fraction yethu nayo seyinjalo u-4 over 3 seyibhaliwe. Laphayana sizoshintsha-ke i-mix number senze improper fraction. Sizothi u-5 times 1 plus 2 u-7 u-7 over 5. Sizothi bese-ke sizothola u-17 yokugcina over 15. Asizokwenza ukuze siziqhathanise kahle, sizoshintsha ama-denominator wethu siwenze ifane noma ilingane. Siwenze lento futhi abayibiza i-least common multiple, inombolo othi uma uyiphindaphinda zigcine zilingana sezizonke. Inombolo yokucala uma ufuna esizoyisebenzisa u-30, ukuze sithole u-30 sithe u-3 simphinde kawu-10. 3 simphinde kawu-10 sathola u-30. Sizophinda u-7 kawu-10 sithole u-70. Siphinde futhi sithi u-2 ukuze simthole u-30 simphinde kawu-15. Uma uphinda u-2 kawu-15 uzothola u-30 loya. Sizothi-ke u-9 wethu simphinde naye kawu-15 sizothola u-35. Sizophinda enye inamba futhi sibale yona u-3 njengoba senzile kuleya sekuqaleni. Uma ufuna ukuthola u-30 simphinde kawu-10, sizophinda-ke u-4 kawu-10 sizothola u-40. Sathi u-5 samphinda u-5 konje u-5 simphinde kawu-6. U-5 simphinde kawu-6 sathola u-30. Masimphinda sithi u-7 simphinda kawu-6 naye sithola u-42. Saphinda kule enye saphinda u-15 kawu-2 sathola u-30. Saphinda u-17 loyana kawu-2 nasathola u-34. Uma uzibhekile-ke leza nombolo, into esizoyenza kuthiwe sizi-odare, sizibeke ngendlela esuka kwencane ukuya kwenkulu. Inombolo encane yethu yokuqala u-34 over 30. Enye futhi encane yesithuna kuzoba u-40 over 30. Enye encane futhi eyesithathu kuzoba u-42 over 30. Siphinde futhi sithole enye ewu-70 over 30. 70 over 30 wethu uyolandelayo kugcine enkulu u-135 over 30. Uma ke ungazibheka kahle ziyafana naleza nombolo. Uma uzibuyisela emuva ziyafana leza inombolo esisebenze ngazo phezulu